Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Arsengi shua ban perlongi ke dorbar ke Bakarpang jong ke yang dorbar thawan kini ke jela. Ban yo ya ke jing menjur da ke sur na baro ke MLA ne kata ke resolution ban pentri kamno da ke inline permit ha kini ke jela Meghalaya. Ha khatnyo trek mato banai no pra arja ka khandai. Na kaliang MLA jong ke North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum ula ajung motru syaka sarkar ba ha kini ke dorbar dai ban pass ru ya ke resolution ne ke jing menjur na baro ke no mekman. Ban ong ya ke sarkar India ba an ampatrekam ya Citizenship Amendment Act 2019 hakani ke jela Meghalaya. Haka jing kendo bat kinong patai kubor hakani ke sngi Shillong Press Club uba Adalbert Nongrum ulai thoru ba hakani ke sngi ula dap ye kendo ru yo menteri rang ba ke jela u konrad kongkal sangma ban ajing mod halor kini ke benta. Macu penpau nak benta di sngi ora ka sampai ka representation chief minister ba ngai mod nak benta ba hani ka sngi ka kana itrik ora official resolution nak benta ILP ba hajo basni la longi ka pala masmo ba makan tui ba chief minister mo ka MDE government ni pro koi kin sium khia ba ora ka official resolution ha wedi ba kumno bannom priang ban kentai ba bannom pentai kam ya ka CE ka plakala mo ka CE menta ya ba CEP ba kani ka long koi ka benta ka ba ni penpau ya ka ta transparency nang ta seriousness ba kunju ka commitment nang ka benta ki pai ba ka jalahi brokoi but kani ka long phi haki ndojali ki jala hapo ka India ka Chhattisgarh Punjab Tamil Nadu Kerala bat ka Madhya Pradesh kini ka penpau ba kinum pentrekam kinum implement ya ka CE bukan unta kepada pas lembaga parlimen wala lembaga Rajya Sabha dari wat hani positif ni ibu cuba sabla kan kata tinggal hangai si padi ngamngecu ya khatir pangas semua di bandon ka kaji penpau ya kata ka ba sisa no donor anado donor kamdi da manusia berasa put pressure ni haban pediam ini ka ILP tenri nakalian jangan don dau don de jerman baska berisi ILP kan pas mereka khusus lain mentah apa kalau hadir nak pas kan no kan sempor manyo asen ban pelongannya ka jadi kalau tanong rim ko ba ngakwa ba ngadawa naka sarkar MDA wari monra ya ka official resolution hangni ke joksi ban pas kum ko official resolution bangi de ban banum accept ban reject banum implement ya ka CE kani kalau ka message ko balong clear ba ka strong message ko impact ko central government mar phi ngit ba ka central government kala defeat dan ka go against the voice of the people di mangi ko mesti government ada ni perkhat chanam ta survival jongi ko indigenous tribal ki minority mo han state ke jongi so we want to send a clear message and a strong message ba lagi bandai percaya central government ru ni hapan don kata ke chilur ta courage lebonta niru ninuma ya ka ba ina kita ka assurance na ka banta banya dai la chungki jabe le po chla kini ga ba ko lamba chungki ki palo press ban highlight ni ka issue mar hangai sibat namne chu rakhtin wang iskem ba tangda ka official resolution ngin ba shisha ka state government ka min serious awan min penterikam ini ka si ka ba kala si mta dengan semua bukti maka jingle kendo chungki kalau komuniti ipo kubur kalau mau Amit Shah bomba go back to Meghalaya go and celebrate your Christmas and then come back di nanti baru kan no assurance ka wai mo ka mangin implement ka LP mar phi ha perkhat pa ngumde ban sha pembet ba ngin umde ko banang yalam bakla shu pa ba numa pa de ka sim to ko do mana ki jeki isuru ai di ko ba pa man ta ko do ni hapan kren na pasai ba lada mata sibo ni kum kilida ni hapan perkhat pa lada mata ki pas ka LP desi ka ban ki complication hadin bang lada lupa ka section ko wai kita
kabaru yo lesi kawan ka offer na government ba na government of India ba langin ai ka LP ngin simno ka section ngin perlu no section ani dengan ai LP hatong ngidon ko boundary kini hapan don kram ni hapan sai ngin ban kaman ma awara official solution ko ka assembly bangim ko ar ko ni government ru kan su pretend na ni kan su acting mo ba tamun ada ba suara ban just for name sake kan ingko ko suara tam dei ka karukom na ban wanra saya nak dapat pas ke nombor, nak dapat pas dari central government, ni apa pun rupa ini mungkin precaution.